we need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. I think this is a fundamental change in the politics of our country. What is happening today, or what has been happening in the last 2 days, is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. AKAMPA ni kusimira kimwe n'impebaza Omushana Gw'Ebyobutegyeki y'ukwezi 28 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 nabo bari kubayo ni kusimira kimwe naho rino turebera mwe bari mnonga bo kutureba buri wakashatu bwa hina benda kimwe mpaka ahashaha mukaga aho twatine program yite twakirwa mukake abashonga zazo bakonka hona nabwe kugira ngo cyo kuburura kimwe byizira nabo cyo n'ikikuru kandi nibasimira kimwe banywane banje kandi banywane bito abo nyine mu studios abo ndikujya kuba ni kwanjurura umukire gace munonga bakiraha kandi pano kuko nabari ngenderizo banakwe nagitunga ni very sure ngo muramo kujya kuba tuganira ninga shonga sima tuganira za kwanza gendo ngisho so nibasimira kimwe kandi mwebare nakubaye mwebare nakora mwebare na kubasa kurebuka ngo at least umbe muri gukora byona yabasa kubatamburage kandi mwabasa kwirinda ejo basize kugwa nabanyiranyana bagerizo bakorwa muri Mbara district this time around not Mbara state Mbara district egera mu Kashari south na Kashari north bakungira ngo lockdown I mean quarantine yenda kugaruka amatungo side zokwe actually amabucha agamwe bakabagakinga so mu Mbara district yahabwe shonga yedwara yejo cyo ne kumane yongera bakabare kwireho ecyanga kimwe I think side za Ruhindi bakabare kwireza bucyazi kunkabuzi bwera zitibwira umwe hati ngosha na ndeni waganisha bakabataho okukinga konga kandi umwe ombarisa byo mkugumbyo buri side yatakati kumentusha batatu bakuza kukingira bwire buhango ahabwe shonga yejura kugwa wenjura ko kubanegwa yejura hino kweta kujanjara mu ngane bini kibyo mwe bare kandi mukurikiyeyo omuizobe ry'abarahango ahabanywana bitire nyina ba national resistance movement ningash NRM tindukumanya Michael nabani mwakeraje kubana tushobora hari bya bigendo mbisho aho ndi kugambira register za NRM anytime unzibanze ba updated abantu ngujya kubana mu manyabo ya you really belong what you can do nebindi nkebyo President 7 yabasa kugaraka kwe updatinga mu register no kubasa kurebuka making sure ngo arumu no kubanza yabanza kukikora kandi ukira kwa bana abaninde bari kugira ngo arabase kwenda kuteganisa kwatina registration yo mu register yo nawe mbugatenda no kwehandikisa no kwa updatinga abarinde kwita makaviyo baza kukomwa actually jati twakwata iteka rya kubata no kubiko itakaviyo mu kwa updatinga register zezi urana wako mu myaka mushanju nebindi nkebyo general secretary owa kibina cha national movement arukumanya karisha todomu na yarge na shaba atitwe ntukushabanka bayinare ngo garike ku 2026 oija uyesimbe ahabo kubokina manne bini kibyo so okujaguza kwaba kuriyo nebindi and ntija kubana byo tiya mutoshe ntureba aho nabo tubentuje nturebe bina bitari umwe na bimwe
ebikuri yo mbije ko nakweganizinga FDC nyuma ho twareba ne jyango rikabehereza mu kireka cye barebe twaza kwike 2026 ninga twaza kwezwa ko kwa mukaga ko mwako tuza kubatora tukumza muka FDC United tukumza muka FDC tagwiro muko kweri ninga natubasa gukora ikibirishindi aba nabaside ya Katonga faction abiribirwe Elias Rukwago so tureba NUP nayo mpora nebiye kwijane kora tureba ebina ebindi nango habirarondo kitekateko cyo kugira ngo buryaho ebina ko kutayitune TDA bana mugijuka 2016 okwirabire yaenda just kwinayitinga no harabe hata urukiko rutarashobora kireje konke cyabe kigere no kugira ngo ebina ebyo buhabuze base kwatana harimo umuntu umwe abase kwesiba na president Museveni owirowe obyestara basikire na hata haraho kugira ngo ubundi twakubasa kwegita bamwe aha abantu abutukoreba nk'abari yo mu side yo kwakana tukari bihanga ito rigenda ruta so ebizoba ngo Omuramwa gutekaho dore ko tureba ngo omwaka omwaka oguru kwija kuratagura kwija ogwebire 2026 ngoma ho kufira ya kutunga karuru akatwena akarumwe bina byona tugwetebekanize tutaninga tureba ngo really nukuza kurara gwaba gutabwanyuma yo tuyun tureba ibintu bigenda umisho naheza kutungo kumanyiswa kw'abantu kugira ngo State House yahandika statement ari kugira ngo nyinshi kare ahashahibiri umukuru wihangana isha kuba na Ugandesi gambira abanyayuganda isha kuba inkweriza that letter yashora eshahanje nyuma aho so TV station zona otire mweji ashahibirize cyo nchaka kwa tiro address ya President Museveni byavuza kwa nagamisha kuba nimbi kugambira cyo kwanta bwama kugira baro kuri konka rekanga ko mu studio aha manzi nyakira bunyi na hantandike na munywani wanje Douglas ibinjira asimu nakwakira iyo barewe kintu side yenda kubatangira mwe n'abari kutureba kurugo mu nshonda n'inshonda hi TV gere kwika yenda kutangira abanyisingiro abanyamasha abanyabushenyi abanyambara mwena abarukunda program ije n'abanywana bita batari kurugaho abarushemerwa na nemirimo yiturukora kugira ngo ihange ryawo giro mukwatwa iryahambirwa abashije babarugire ruwero rukagira okuryatira urutambi ruga abashije hibarizingamize kandi rezahida erindi nture nimbagambira ngo umwogogwe tinarije gukora nitwe ni wariyo natureba nimwe abarukureba ngo batari kubasa okwimusya marakaganyu akagere cyakorwa ninga shabatari kubasa gukora bakazaha rubaju ite tukabereka ihango kurishingire kwebembera omugenje nyinda kusima EDGAR kumanotereza platform nyinda kusima baganda banje emyaka niyejo wekitinisa Abbas na muganda wanje Michael outuri kwenda ngo arabire ntungamu kandi abanza tutwarire marako parliament abakuba ndiwo mwa bari kwenda kwijo mugarare Mr Michael nizire kureba ebitense twakwire kore nija kubisi hafuro ya parliament konka wabo funiro mugisha regime y'igitwaba tutagitwire tutakashyikireyo so washikayo tureteka kureba ngo inshonga z'imyaka makureba ngihangeri turihindure turiteke ahaline iturukwenda abarebe n'abatangira banyita simwe Douglas binjira banyetira kari umuntu wa burijo ndirwane rihanga ryawe abaraba barho bari yakwizwa EDGAR niwe bari kutuhereza umuci oya Douglas kandi we bari kwija ni kusima ni kubaza ko ni kwerishira ambassador we bari kwija we bari EDGAR AKAMPA umutebekaniza program eji icyo kubanza nimbanza no kwebaza nomanyenta sime bere yajha line-up nebere ndingwa abantu abakwetenga kuba ahashoeji kandi abine potential bingi umane kintu kibibono nga wabo ine opportunity yona ukagira ngo niwo rukusinga basigarayo so there are very many people ngani nkwebaza kumano twitaha kandi abantu kubashobora ebikufumu ihanga nitangira bakutureba GNTV kandi ndukubebaza ngico yisemo imukora n'indungi aromuzeyi wanje nabamwita Rubegar kakobaho kakobaha roundabout anzere ngo program gitakubasa kujimisinga ni mana hataryo natureba ni mwebaza muzeyogwe kandi kubaye kumina nabandi bingi nimbagira no mushawaye nareba abandi bakuru bacangire kuhinduka nka
akarugana mutana bagira ngo urizo baburi mbambasha gusa tinkubasa kujaguza jenjo betingajikora nuriyo muri ngomba bagamba uzafite register y'abantu register tukazitegana abo kuba ntukimanya ngo NRM is infamous on the ground niyo political party etine bahagizi register n'abana bazira baraba mukonka abantu abakwenda kuba mu register no bace mununga abantu bingi barone ba crossing lines n'abarunda ebintu Omuramwa nambwe no mayikogu tinkumanya uko wabo kuchiri mukadagara zimayikogu ncenda aronde patendijo ninjera kabisa kabwata katandikira yararaberem tinkumanya naza kushobora unganyo mukureba kwanje nkaba benyeza none bahama utarikira abamwe ninde bariho mu bulu abamwe ati unke kibuze kingwera kwebuza wa Michael yariyo tinkumanya ati ababa PRU nabo bariyo mu register ibana bareba muri izoba ninga nabaza kufuna register yabo konka nkaburijite nka other political parties NRM stugine obuzibu tugendeze birungi nubu wakubire yo inituma plan yabo no khezaho other political parties ekibizire bakigamba maranga bakugira ngo by 2026 nibo bonka barabe baroho as a standing political party konkito ngabanya Uganda banda batakwikiririzo mu ideology ya NRM tukwena ngo icwekerewe ngaha that's not our ideology twikirizo mu democracy multi-party system and etc konka tugitera Omuranga EDGAR ndikhendero kwakira abantu tugitera Omuranga tukugigira ngo yayikirize ngo tube in a multi-party system yikirize share wana nebindi kuko bariyo na updating their registers na FDC yija ku updating register yazo oragezeho kugiremesa nabo bamukome myaka mushanju na NUP bana ba updating their registers oragezeho kubaremesa nabo bakore iki bamukome registers za kadi zanyu muzibikire just no hano byatiri bigure dusamba kwereza baso y'ibyo bahezo je so nani shabejo statement wishtinisa president wihange yakora nako bakoma ngwaragezeho kuremesa any activities running in NRM bama hababira ngo murumu hati muryomo muyujurire mutaha mumeza kutabure kibinda mu rugabo Ugandans are peaceful people abanya-Uganda the majority bo batura bari peaceful konka tutera Omuranga ngo ejo statement yakora cutting across all the political issue erimbire nireba amakuru nareba ba members ba parliament okuruga aha opposition bakugezaho kuza koramburirwa rere bakwibera he center ya Rubowa eri bakwibera he center nyinshi kandi bari bote center babire bine kare kabanze turebe kirargeyo tubone kujya mu gazi ekitegerize na speaker man baza kumuzibira abo kwa bakuzibira muntu we nakora tino bakwikiriza ku accessing that facility so abashaba bire bine leta zona ministry of health honorable General asha IGP ba innovating yaki clearance yaki abapolisi abo bari yagiye tunoreba atko tukurebe bintu nkeyo tongera tutina konka na kiretera kiriya ngo even other political parties bazirekeze exercising their constitutional rights nabo beyagarro mu ihanga ryabo ngo kuba kugira ngo itaba NRM wagizo katugambaho nemiyaga mushanjo mu kihombo mu nkomi na nabande babareke yagare bakore campaign zabo mu Burundi hata haro campaign bakweta kunga Uganda abanya-Uganda bona ko bakunga bana kabajibingire masaka baje muze kungira abagami babasi baze kungira of course nanumbi bine bine kayini yo agire ngo mu Uganda masaka na munonga aba bantu bo butuma aba bantu bo butuma buke butuma bw'inkoko bo butuma buke na formal ndo babaze na wagize ngo utakubyenda we aba bakereza uyeninga ahakwembera akambo akore no aba bantu ntishimanya ngo bariyo aba bakugura obusente atarizo nani ndeba wishtinisa kazibwe Bashiru Mbazira hine propaganda EDGAR no yanyorekeza kutambuza social media yaho arukoreka ngo wishtinisa his excellence Robert Kyagulanyi Sentam yakwise wishtinisa president Museveni wo mu ngaro
Kaziwe Bashir arukoreka ngo umuntu wanyu office size ni pia uzirizi mu constituency Kaziwe Bashir arukoreka ngo hatu Bob Wine ngo yakwatagana no ezo propaganda zituramu abantu kabo abakuguru obusente bataha baruho nano myaka ya kare politics za kare bakaba barumu konkabo tubarihe abantu amuramo ni shasha na government ya Uganda Omushana wabo Omwa arukura ekika cyabentama bamutira amasasi yafa unga cyancu baje bagumukese rendiga kandi atende guma okay ndego muri nyakore tintama edishone yori nyakore ati ngo Omushana wabo no wentama ati cyo ediga waenda ndebeka ko beno shomisho kabakanda bakutureba gonka tushashana gonka cyo mugisha murungi abamutira amasasi babakwasa abantu barakari after like kilometer babagwera babita abantu abo real demands kandi manga abantu baruhire bitu investigations bemarira Omushana we bare munonga uko nyizire no kubagambira abantu bamwe abakwata police heze barekora Omushana gwa EDGAR yose nantabana hato mu mateka ubwo Omushana kabaye locus class case ntugushomaho abantu kukwata suspect witness ukubanza arnana mpingo bakamureko bakamutera amasasi bakamwita kwenda kubuza ubujurisi kandi ushabo ogorgo mu irwaro bamurebereje aterere kwaraheze kuterera mutwaro mchishayi nambore ngo yatugambera tukendeze investigations za police wache atugambere abatahani bitabantu okay kama ndonga basi katurebe Michael umunyetwa gwantunga municipality kandi umunyantungamo okutira kwa byo munya Uganda kandi umunyano witu wa shoye jiriyale nakwaje abo bari munonga bwana EDGAR onkirize nyakiri bato banje kandi bakuru banje necyamazima wano rebe kirya paneji nikikwereka ngo Uganda yituru umuntu uzamo misho ni Uganda buzima kandi ni Uganda erumune yimusya abana bato bamani kandi abatakustamira rurimi haza n'ikintu cyukuru muno abo kutureba nimbakira mwe bari kutukunda kandi twe tubakunda amazina nakaturebe Michael gakushikire umunyeto gwantunga mu municipality onkirize inshashi n'abantu bantunga mu municipality especially family ya Honorable Togogo ubu no mwari ba councillors bitu kandi ubu warujirweho umukundo weye na mutwa turi mukuzitera izoba mbwenu nantashashe na family ejo icyamazima nimba nakora service abantu bantunga abo kuba noreba hariho rufu hariho rufu erukanga especially egerugwera bugwezi bakakujya ngo nanka yabo natambura yahirima yafu nikireka imitima minje hahire kireka ibibuzo byinji kunkani mbahumuriza kandi uri nozo mbembezo yege kumuriza abantu exactly because ibintu nibikanga konka buzmazi nshina ndimumuza kandi uko niko kutorana ko wahigura inango mburuzo mwe yagira nguruhanga kwiyamaze gutuhanga cyangwa kuko kwate bihimba ukabibyara hatwo kumara kubyara bihimba hino bwo kurya kijamba hino kujya unyoni nyenda kurya entondore enkig hino kurya entondore kandi hino kurya 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 mbaruki arone bimanye bakwita kurya mbaruki aha konkabyo at the end of the day no wariye ki no wariye bihimba mbwenu nico cyumwe turiyo musirwa ruhanga that's true natwara umuto nabasa kutwara uwatandika kunyeta nabasa kutwara uwanyesire atwara umukikuru nimba muzehe mwene izo nintebekaza za ruhanga kandi tureke ruhanga akore nko kwakunda okay bwana EDGAR waye tumuramo mu rungerizo ngo ngwenda kuchore hati yo ukunze kandi umuramo mu runjogu
nyonka katurebe Michael ni mporo kushemererwa abo kuba ko banozo mu rutabaro rwona ubanza wayitebekanisa kandi ukozo mu rutabaro ruda yitebekanise je rukushara haza rwaza rukushara kubi munonga kugira ngo umwe amagaraga bingi gagendero ninyebaza munonga president wihanga kandi oyebembire ekibina kya NRM ekindi subscribe ingira ekindi member nimwebaza eshonga nkibiri iyo kubanza neyo kureba hari kumanya ngo oburulo bwahwire hakabamo butetebekanisa je haza bwa leta imihondano kandi yarwe yajya ngo katwetebekanise bukirikare twetebekanise rutabaro kugira ngo byabireho buriya tutakagaruka gukora ki kubireba abo kuba akarura kahingwire kare ka bingi batari satisfied kandi batari contented nangu tukareba bamwe nababe batari mu registers bakutera akaruru ka NRM ka primaries haza cyane to kibwingi cyane to kurabanamu cyane to bwangane cyane ta abantu umwe kwa kare mitima bakateka ngo umwe n'umwe ekibina kiri mu ncuruga muramu mbwe tureba entebekanise yija yo kugira ngo katubanze twareba registers zitezi abo kabwara EDGAR nabatahibanje abonye napano n'abantu tureba tubine kumanya ngo mu myaka 5 eri kurabaho tukuzafutera karura kandi hine changes mpango ezikwazibire hombang hina abantu bingi abo mukamaro kwa ya yesire bakarugwa mu magara genseje kandi bakiri mu registers hariho abantu bingi abo kwa babiri bari below 18 abo kwa bakurosingire bakazo mu category erufutera karuru hariho abanyayuganda bingi abo kwa baryombe bina ebindi konka abwenkorero kuberuho bakahurira cyetengo cyo kugira ngo apana katu joining batahibita binjo bari tubegiteho kandi hariho abanyayuganda bingi abo ko bahindurira location zabo Omushanga umwe owabira ari muri ntungamo akarura kana ndakatera kahi omurimbara mwene kiba kishire ombwirobo kugira ngo turugeyo tugaruke twehandikise kugira ngo ekibina cye evaluating kirebe abantu kibine ninga tubaro kandi gake kiyamba kumanya kutete umutebekanisa primary za NRM kuyiha mu chenjura abakana kakari yakajijene hazigenero cyakajije nako kugira ngo kihe mu cream owabantu bingi bikirizamu kugira ngo abenwe yakora ki ya representing mwene kikire kugira ngo mbwiro tugarike twehandikise nk'ekibina kugira ngo twongere kunyweza amanigitu around konka above it all kugira ngo tukore predictions ezishire abo rutabaro tumuntu twara ki ntuzamo mwe n'abanyarwanda muhure muyikikine muhure muhumwire kandi muze participating on exercise abo kugira ngo tubase kwigaza ebituri ningashe byina ebyabase ko kweyereka omukarura kutwarugiremo nango bikabasa kutekaho ekishani ekyabe kitari kirungi konka twatwetebekanise je ombwiro nko kubukirikare abo kuba omuzimubi ogukera omuzimu ogukera mwe turi kwetebekanisa bukirikare kandi kugira ngo tukundise kibina abakubisa kuba batakirebera mu direction yakubereriyo so bana EDGAR n'abantu batureba nyo nitegateka ngo egera move nungi eyo garkanisa
abanya-Uganda abo kuba tuba twenda development yono mu ihanga twine kubanza twagarukana kandi twine kutumanya ngo abaturine umwe na umwe tubabura kora ki ubundi ukunda nawe utekerezangana yes konko butikizana kuko bwamara kubaho ekiro ukorwa after nicyo kiri important mwenu nawe representative nagamba hari kwatirine na nabo abakubasa kujya kuko wano kigamba kuteganisa ko ejumbero mu register kora ki noreba ebirunjo hubiri no bikiriza mwiyo no bikiriza ngubiro ebirunjo hubiri habura nyanga bitaha mwenu wano ukore ebirungi byona nango kuturyaha bwana EDGAR nguko ineji program uko abantu babona bati following munonga turiyo ngo wakozere ki ngwashemerirwe mwenu wano ukore kirungi nico rebera nti omuntu babana bahinga ruguto hino kujya ngo twayambwa twafuna ruguto wayitegereza konka kandi hano kujya ngo ruguto rwija rwaza kuteme kibanja cyanje ahumbira inyaki okubo kumbe ni mpinga kumbe ni nkoma wayitegereza mwe niyo murashemerwa kugira ngo ebihingwa byanje byaza kwiko mu katare ubu atemera itaka ryakozere ki anyigire wayitegereza nangu ngo kumanya okumukumanya ngo kuturine noba norra kugira ngo warwaho umuntu wawe konka ba service providers nk'aba funeral service bono babafuna murumo abeshanduke babafuna murumo mbwenu ejo niyensi ruhanga nuko yaje creatingire aro OMUBYAKARURU kuko rotandoko kandi mikora nziza kuturashikiriza abantu kwija kuguresha ndoto nore bibigumba tukabwe kuvuga exactly so hati ngo kutu umuntu wetebekanisa kugira ngo kibino umwe no umwe tukigareje omikono y'abanya-Uganda tukitereze byakwasa kuba bishobere hine abako batashemerirwemo konkanyo ni ntegateka ngo omunsi democratic entebekanisa yakorwa ni entebekanisa buzima kugira ngo buri yomwe uraba ari mu register kandi yayihandikise kandi ari verified abantu we yatera karuru kugira ngo tuzomukaruru kamazima tuzomukaruru ko munya-Uganda arahuru asingwe amanye ngo ayereze biraje ngo abantu tubanyikirizamo nora asinge amanye ngo abantu bambo bushagiki nine kora ki bakora abo kwa bandebamo ebyetengo bakwenda so abanya-Uganda batahibanje abanyantungamo nimbashaka ngo twejume muri iki exercise niyo ngero yonka yiturabase kwiyaho abategeki arebishobo abategeki abo kushanga ngo umuntu no bwategekire tumwikirizemo niwe turabase kurwanisa obushuma buryo mu karuru okay Dere kindi bwana EDGAR munywani wanje yambuza ekibuzo kirungi nkonkashi banywani bita butukura baryo PLU bohale bwana Douglas namuna barumura tureba yanabuza mwa mu register yanyu abo kuba nyenda mbahumurize kandi bamanyise ngo PLU next sinde ekirumu ntitwara manto yo kujya ngo cyegese abanya-Uganda kandi kigarage promoting patriotism okundi ha kirumu stane ki kujya ngo nje ngambe EDGAR nkonka kundi ihanga ryawo wayitegereza konka aburi bataye bitu aba NRM kandi NRM tekawe hakanaga n'abana bayo neyikirizamu ntwiye n'ikigamba je bwana EDGAR ngo ko ryo umunyamahurire murungi uwabantu bakwesimisa niyo kabe no barosha mukama kunanyamba ombana bunziri ngafuna mu munyamahurire so hadi ni na Douglas munywani wanje engineer niyo shara yo kuba yini kugira ngo nawaza areka vyo apana nkunahirwa
akazara mbazire hakarugamo engineer nanye kuza amaju nashabanja tumukama kuwa kunyamba umbana buzire ngafuna muroya nanga kakora no kumusinge binkozire hona cyubura muzira rukushabirira nangu no mushubuzi nanashaka umwana wanje kunifuna mu wafunda business yindi ukora na humwira katwara rigasomisha mwe niyo noteka iyo muratureba wabo ryo mutegeki hona noteka ngo ishara yo mutegeki ariko nashaba nanashabe so ntugira ngo omuntu wena constitution uyitu nayikirizibwa kweyanjurira abantu kandi yamara kubeyanjurira ngakaturema iko kunyanjurira abantu bantunga municipality bande bamengesho bakajya ngo indeed eshanje ukazinemu twamujeje naje twamureba nabasa kutukorera nabasa kutwariraka ntunga mu yiterangana hati mande tokora ki ogirekera abantu mwe nishabanya Uganda ngo tureke kushomera ebaruha umbahasa okwiyawo twikirize buri munya Uganda wena orije kateke cyetengo cye ya meza yashaba kandi mukamwikirizamo ataba forcingire mutamunywire ko mbazi mwamwikiza bwana Douglas na kanso mutahi wanje mumushaji azombwebembezi bwihanga abo kubihanga ryite kitwetaga above it all no kujya gutufuna bebembezi abinengesho kandi abo kumanya ngo aho barugire hakiri abantu abarekireyo abo kwetaga services nundi abo ko struggle yitura mutwena on politics zihanga rya Uganda no kureba ngo ihanga banywani bita abaturezire abo tukuzire nabo ibyare bitukurize n'amatawo no guturamo kugira ngo afuna services kandi services zirizo kugira ngo yari yirwaro bwana Edgar warwara ogende with the confidence yo kumanya ngo tubarambuze ngo ndi muyinoha okwiyeho bakumpa ombazi nchire mfuna magara agokora ki agokwekunda. Okay, GNTV releasing life Michael Munyeto Gwantunga mu municipality na kwakira kandi bari munonga na submission yawe Abbas umwaka w'inkuye na mukagaruye twabantu rembe n'ibijana bibaho ukusinzira kibina hato ingeje tubetegereza ngeje NRM mass party eryo mbwebembezi president wihanga chairman w'ikibina nicyo kimwe yabaroho erizoba no candidate wache so candidate wabo kurigiro kuba kumushaba hati a candidate to be almost kurigiro request yari bo so candidate aro request so renki intelligent gazamuta yeyine gumera so andi yachakarura ko bwije bariyo bamba mushaba kugira ngo ikiyana basa no bari kiyacha na baba tamushabere is a sole candidate konga yize imwe muri yo mukunga konga nakweka ngo hatu baza kwa updating register atura ho kurga 1986 tubuyije hati aba ryacho ku registeringa hati kandi bagomba binga munkimwe mu register ye yanagamba abo aba byaba batigwe mwabo Edgar ecyo kubanza ni banza no kwebaza awo kureto Omuramwa murunjo gunyebazana mutahi wanje kandi unkagera n'abantu bakimanya abanyantungamo ngwito nkapanage no bitwakubire ngo we have turyombe na bitakushana konga tuburi muntu ariko mwe nare mu mubi ubwo mushatse tumwire hujunga ngambera abanyantungamo ngwara bayize bamurebere kimwe bamurebe serisho ryembabazi bamurebe serisho ryembabazi nuwo go Munyeto ecyo kubanza NRM as a government ningashinke kibina n'abantu abajerumu first of all abanya Uganda tabakakundaga NRM icyo kigambe kigwera kubanza kandi reka kumakuza kubiho kandi abantu abo kwara ibintu edugananisha abanshobora nshonga zanje abanya Uganda bonkabo tabakakundaga kibina cha NRM na nowe kitinisa president Museveni washome bitabo byabo byona wareba history yona wareba neke rya ground hatu watambara kombantu
wahurikiriza n'abaratera amasimu you have never been on any show ngahurira umuntu ari kutere simu ari kugira ngo yite nari muntu gikunda dagarasikira bireho never hato yebuza ngo icyo kibine cyo kwangura ubururu ahiguru bo bantu kibiyaye nguno masipate abantu mbyaruka batabayo buru ukushanga mutu umuzeyo wagamba ngo nareba shoyeje wagamba ngo no ati tujene mpora wano niza kukigamba hecho I will talk about that kantandikena nakaruru ko kumurwenda cenana rukumirwenda cenana ndikuza korete nshonga yanje koreka ngo people on the ground wade bari mu bya register icyo kibina tikagera ga supporters 1980 oweshitini zo tukunda munonga president Yoweri Kaguta Museveni akaba yine kibina cyo bita UPM Uganda Patriotic Movement icyo kibina kikijo mu karuru ka rukumirwenda cenana nyena koreka ngo these people have never gained any genuine support nkurete nebyeri izoba nyumpendere bigambo byanje omukarura katukatwine mu Democratic Party DP by then egabe bimbiro western sa Paul Kawanga semogerere DP ekakwata omwanya gwa kabiri ekafuna 50 seats on parliament yafuna obururu miliyoni 1 na nemitwaro 96 na nobururu kakaga bibiri ananabona obo bururu bukabahesa 47.13% bakaba bakabiri owabiri okubanza according to the results Paul Muhangezi yashomere umukaruru akakabire ho mu December ekaberi Uganda People's Congress UPC by then mine candidate owabira yitwa Dr. Apollo Milton Obote akubibire abantu bakafuna staffing manyabikike rekapendere bigambo byanje bakafuna ntebe mu parliament 75 seats uriye bakamusinga ntebe 25 abo bukumanza bafuna ntebe change ni 5 bafuna bururu miliyoni 1 emitwaro 96 na nabantu 13 kakaga change na mwenda abo bakwata umwanya ogwa kabiri na nentebe parliament change ni 5 hado mushawitu yisha owagire ku Rwanda UPM president Yoweri Kaguta Museveni kaine barahakana rugunda ababaye abayine hata nangwa abantu abo mwakibini akuba niza kushobora kigambo umuntu kubayine followers and supporters nuko muri amagwanje gwerizo hata NRM cyeyine followers konkate yine supporters bakafuna bururu abantu abatire bakaba bari abantu miliyoni 8 n'emitwaro 17 bakafuna bururu emitwaro 17 okubanza yine miliyoni 1 n'emitwaro 9 ejo kikabahesa 4% on parliament bakafuna yo membo only 1%. Nkabo bargayo bagira ngo batiba ubwo wakabiro wa DP he never complained icyo nkikoreka ngo abantu kuruga kari icyo nkikoreka hashiwe 4% ofuna MP umwe hati twazanga hati nezeza pate ezezimbire indeba simaza conservative party wano kigamba so ekagamba rukwega tutamugambira abantu bataha babine tugene porampora babantu bataha babine kongana bo ba 1% ababuwareba the minority aba bashaka kubizera aho in 1986 uwishitini sa EDGAR AKAMPA bakamanya ngo tibine support y'abantu they banned elections bakiyaho a multi-party system for over 20 years Uganda yine kibine NRM na solo candidate wabo ogwata kuhinduka umukibina batakumuterera karuru na nabantu batakumuterera karuru abanya Uganda emyaka 10 kuruga 1986 senda mukaga tiyo mwabe mutira ina muhereza mukuringa kibirije ndase mugerera reka tugende mporampo ako ibintu bimanye kuruga 1986 mpaka mwaka 2025 Uganda ije ine kibina kimwicunga NRM utakwicherezebwa to start any other political party ibintu byo bikoreka ngo babashana bamanyangu supporta ground teri hashiba abantu ubahagera abwenci no tware myaka 20 utakwikiriza umuntu wena kwesimba uninga shukakanisa okushiko mwaka ogwen 2025 ejikaberi emyaka over 21 years mu Uganda atari mukaruru abanyugana mabaye sharinga bagira ngo ni imwe katwabaraha numugamba ki nuko kutawuri friend oburuka konka hatariho political parties okay konka abantu bakuragira kwese
omwaka ku mwaka 2025 abanyarwanda baye cyawa bataho referendum abamwe mukamuro mu bakuru tukusharaho ibintu bibire byabire bahandikirwe hari tugaruze bina byo bwetegeki kwesimba ahar NRM ejine soru candidate uguru kugira ngo naza koma abantu abaragamba abakaturebe mayika wabagamba abareta kavuyo wabagamba abareta kavuyo nk'ibindi bya burijo mbagwa konka abo bakugambaho bote bakaba ko icyo kikunshobera no ngo wabagambaho no bakoma konka abo bakugambaho aho no babadakora ki bakana babuza abanya-Uganda ikintu kimwe tugaruze bibina byo gwebembezi political parties byesimbe aha kibine cye kine soru candidate ninga tumureka gumuze mara kutegeka wenka. That was the question. Hata results nazo zukatoreka nguri araba abantu tibine support what they have been followers omu referendum mwejo total votes abantu abatira karuru kwiyaho movement ebine bindi bikija kujesimba mbwena kuba movement was for ekaberi ya president referendum eketari yo kuyo movement yo kugira ngo turwo mu kibina kimwe tuzo mu party system ekibina kimwe cyo kandi namweza kuzo mu party system NRM negumere party ekingubuza kurutwabire ntucende cyo kibina kimwe cya solo candidate abwenci abantu n'ubugabe bwabo no abwenci bakira I need an answer no abwenci bagizire ngo nabandi bije bakora bakenda Uganda ngo ihindure buri yomazo mbi atuhurire byarugire ahabururu abantu abatira karuru 4 million nazabantu abantu bagizire ngo ngaha ugusora candidate twamuruha hije nabandi bamwiyeho bamutwesimbire bakaba abantu 3,300,000 abantu babire no bacikunda sora candidate bakaba bari abantu 2,200 bari babire bamuruhira abanya-Uganda 92.44% nibo banya-Uganda babire no bagira ngo ngaha egi government twajuruha ntunya tureba government ndisho kaguri mu 2025 government yaba bakatureba bantu bakugira igisa bakujibinga abantu bagizire ngo ngaha egi government gumeho yonka na soro candidate wayo bakaba bajya abantu 7.5% kokati ito nshoberwa obucweka mushana kokati dagerasi niwe kwiza kunshobera aba bantu 92% bakahiza bazari ahubwo tukuzomugaruru era ugace kandi kutukuzomugaruru uribo mushaya ahangura na 67% kandi hari abana bagira kandi ari complaining ngo muri kampara mukamwiboye hatugora ki hati imbimbu zabaza manya ngo ababashaho bo bushuma bakabushomerahi nushabine y'abantu babo kabakutahana bakora research omugw'Ebyobutegyeki turahamwe dagarasi hati anga hati as a result umunya-Uganda we no tukuratire n'ingendo zebuze oye buzo mu mwaka gwa 2025 abo kuba 2006 akaba ari akaru ubwo mushaka kutoreka ngo akakahangura over 50% plus ezi yahanguiza akarura konka ho mu 2025 nushaka na mango abantu nushana bakimukunda yagira ngo kambareke bashareho 92 abantu miliyoni mukaga miliyoni 3,000,000 aha miliyoni nabatira akaru bakagira ngo ito twaraha NRM gende ije other what akarura kabasingiro ko umuto other no nga bakaba takubinga NRM ababire barahabana bakuzera amashimba bashobora ndukuhendere bigambo byanje aba bashaha the first things first ngenda tubikirizane n'abanya-Uganda bari no batureba nywa myaka yanje ege no turaho kureba umuhagizi wa NRM no turaho mu wamusegobuka no turaho wabanza kuramuzya 7% no ngo mwino reka tugene mpora ikumiteka yango 7% ntwikiriza ngwero konga yere 7% aba bashaha niwe dagara zitangira kufuna kiteka tekora ngo tingumane ikindi akore uba ninkwesha barashara ki ntangira kufuna kiteka teko nkica Dr. Besige ngo natwakora cy'abanya-Uganda bari no bande ba umwe muza kunyiga abatina ideology nke yanje ubwo mushano ushatuka mwiho mu ntebe tukurabira mu kabugu nushatu kikubasika kuba Besige wakabire
it is next to impossible. President wawe cyaguranyiriza tapana teyo nobya hata uninyakana muna omundebe yanje nusha it is next to impossible. Look and no, let me make my submissions. Nusha it is next to impossible gomusha okumuyiho mu ndebeje yaremiremo yakwera kwereza na mutabana y'abantu bakwenda ze mu wahura n'abana nelizo no GNTV andi hata bakushabara soro candidate kurunogere cyo nabanza kaceyi hawo niriyaro barati hata noreba rero aba bashabana ba upgrading nabaza kuzo mu primaries kunko primaries za president zo katazire nico mukwenda burya rukwenda kumwesimba no na hendera nkabambabazi no in FDC babiri bazoholdinga kazireba no United Forces ito tour everywhere wachireba empange mwiteka tekana gamuti ugayine kutemera ugayine kutemera no ugayine kutemera ho gwakatemera mpako mutukozere ahubwo mutu muhango tukazikacekace so nukwendere bigambo byanje owishitine sa EDGAR nyewe ntancara kubanywe nashome byafaye ngareba rukumu rwenda kinana umushaka bo akashimba yafunu umuntu omuwe nko parliament nkarebe kumiberneta nakarura kagarukira kuba that was the second election ogo mushaki yagiremo atakegere ibintu byo bushuma abantu nabo bamoreka ngo abantu abanyayuganda bakunda ni 7% kunkati nkahiza nkareba umushaka umuriye byona no bugakaruka cyenda mukawe wanje okota ketegereza cyenda mukaga kabakaruru akari hagati y'abantu bashaka basemwo gero no ni manyese election ndezi yo no irukangira hana mwaye mwaka ati rekangambe no let me tell you this nkangambe ekintu ekyota kumanya president Museveni weshitenisa ekinkweno mwegeho nguwe Ugandeji erinka na NRM yona nabafa kintu eki president Museveni kuguma mu ntebe obururo bo bundu obutakumukwataho tubakubufa ekinyiro cyeke hatu norenga kagarunke kumiberneta bakana bamanyangu nakamusinga tararugo mu ntebe nikagarure biki kari nikagarure bibiri hate cyo tubakukifa njuruko na nebye bindi ba MPs bayi utakukira kastogo wamani yamara kora soru candidate yamara kuraba abasigara mwefo cyo gwanda baba yoko bakwitera amasasi bakora ekigambo cyanje cyamuhera EDGAR ninde bakire nikanyirisa kikwenda kuyendera nacyo kige cyo nagambiraho Ugandeji really abanya Uganda bakutureba hati abanya Uganda bakutureba OMWAKA banya Uganda bakutureba really no EDGAR nani shaba hati tingu madagera sigwino mmisho obano hatora ora moderating program wendi akuba EDGAR utamu no manipura no buza dagera swampura turubatu y'abantu barusuri no buzo hata manya babiri umukahaba omweno wache ya main iwe no is the second we need to be protected abakuba submission ya kumarira basi nani shaba pendele basi manake bisiga yo na rebya register byaje ni pitu bakubye no let me end the submissions abanya Uganda tukagwerwa ekizibu kimwe omuyihange orumarira ngo government eji yatwasire erikwebemberwa owekitiinisa president Yoweri Museveni obuziba butwabwine abarungi abakutureba ngwihangere bakarahamba bariteko mu ngaro zabo ziti ba kanokakanisa nanazumwe principles of natural justice amateka ageruhanga yayeterire ngo you cannot be a judge in your own case tinka abanyino mushango nyowe na EDGAR tukurwane ritaka kandi tukaza kukiko mukoti tukashanga EDGAR warasharo mushango ubu turiyo duhayahayana nawe really na rohanga tikikwetenga mu even logic tikikwetenga mu nobwonko ngo you cannot be a judge in your own case nemo judes in kusasua kukitambura mu Latin konkeji government yitwine nushanga turiyo tuzo mu karuru konka orateza karuru president no yamutori iteganda gambaje no reka pendere bigambo byanje orakateze president no yamutori irite kandi barufiri abo kuba ruyare abanyayuganda bano batureba tokaba muramuzi omushango gwawe gonyini turiyo turwane ritakanywe na Dagaras tukaza kushiko mukoti tukashanga orashara omushango kandi ari Dagaras hati uvukuzi no kireba itekare abantu gambaje irite kandi barugwire kongaruro no irite riho kongarugwire ashamateka minja garo tugagwire amateka marungi tibizere bagiye age limits tibarazihireho
term limits gahari amateka marungi agababire batira mu constitution even other nations n'abanga kuturenga rukuru agamateka gari hatu noreba nanisha mapendere bwambere hati oshanga tunyonto zo mu karuru konka arukura electoral commission na nabona bamukuratira okushanga president kandi yesimbire nuwari kubatorana nuwari kubaho mushara nuwari kubasa kubemereza kandi nuwari kubasa kubiyo hatu riya rawo none usubiraje ukashanga umukoti kubarabe bakuyibere ningashi oticherezana na nebyarugo mu karuru aho raze kuhababa mu Supreme Court and etc president no yabatireho nuwari kubiyaho nuwari kubaho mushara nuwari kubahindura nuwari kureto uyayenda hati ushanga ngwihangere na wakora ki you will never get justice no kurebangira ngo obatukore ki noreba president Museveni cyamutwire kurwana in 1980 akanuko kamuhero dagarasi na mayiko barya 1980 no okoniza kuzayo norebe cyaresere president Museveni bimwe kugira ngo bamwiba nabo kugira ngo Paulo Muwanga owabiratiza karurwako orarangire orakabare akabaryo umushawo wa UPC none ba Edgar akabaryo kada wa UPC owabiriho mu government ya Obote sabasha bakagira ngo by all means ogo mushija takabara kutwiba takabara kurangira robote mukama wewe hatana n'abanyarwanda nje tukugira ngo wade za register mwazizamu wade mwahora ki aba bashati kumanya we should seek for other means other means muzakuzeburuza uko mukunga kwanyu kumva hano kumviriza kuzeburuza EDGAR AKAMPA tukorwe yorangire ngo kasatu mu utana Douglas umutera ko kumurebo yishuka ngo ruyara kaya zingamire ebi byone byoriyo none arite byazakinana na ryari konka hine maybe ebicyabaremere ninga shefu tutari kuranzye bitukugurusya misho so hati ndiyo ninkora research yanje hurire ecyo kindekere ukonga aba iso nabakozesa TV zo mu kutuya mu information very serious so tindukwena kandi research yona onsindike ngibahereze konka ndiyo ninkwereka omuntu wano rwana n'omuntu inegarikayo oreba yarjere so according to my research abakutureba President Museveni obu yabari ntare hoisensa basi kuri wota kuchimanya
akagezaho kwesimba habwa head boy abwa head boy obumbabe besimbire bona akatanga kare n'umwuga w'ukwesimba owekitinisa basi na Michael President 7 we yashembere he was very unpopular atahana ashemba ekintu ekyo kyamukora kubi muno. You see, and Edgar, by the way, I want you to allow me mpereza abana bariyo nibahandika research na history nabo bamazima ayazingira akaruru ayashaka shemwe atahana ashemba akari masiro chikiri kuri wota kuchimanya bakaba rumbanga yo mukarura atebyo nyendamu abana bariyo research kandi yasoma interrogation ati nyendo nchirize une moderator ndijo Edgar ataho muri abantu facts nyenda bacinge scenario eje hateyituruho nicyo kikugirede. President 7 nguchikamunyizi ya mununga na mama mbabazi na kigambo okitinisa Elia Katega yakachitugambiraho aya mukurize okitinisa byanyuma kachitugambiraho Boniface byanyuma yabira yo mu DP kada yakurize President 7 ebyo byonito bakora research because tutayayira abantu abo kandi ibintu no butaboba abantu bashobora mu batayira odagara research itangiye nyuma zo babyamagrafi by the way nangishaba abe protected n'umushamba bace aba meeting ro kitinisa Boniface byanyuma myaka mito muno Elia Katega politics zitu ma Edgar takaja yesterday no by Elia Katega listen Elia Katega yabakathandikira ubutabo tukareba interviews zabo no researching. That is the point I'm making. Konkota kanyira Omuramwa President 7 mukikamukora kubi munonga cyakoze mu history center kikamukora kubi munonga kuyarigiraho karura kadakira zibakamanya we you decide that you better listen to me we are listening kuko yakarura kuwareta kandi urukari obyatari abayo batureba bwamara byandagara akarura kana kagenzere karondezo mu ntare tukarela abana bagatire abaye besindire katugenda nika foto de konka nani za by the way nienda ote hiba kweta leveled ground voice za Michael obuyana nherezaha submissions wamurikirizaje muno but I don't know kanambuze bya PLA kana n'abantu research yanje baye bacingambire ngwedigana na ntabata bamunga nani ngamba konkecho nakona kakodio kampa myongo gwire bwanje obubwata muneja kurumpereza President 7 kuyarigiraho yazo mukaruru ka kinana akiya yesimbiremu anaje wanje okamnyana of course eri Dar es Salaam byo tubirikiriya tukambuza ukuyashomere kuza kwikakweza nirizo twakafunaga because twambuza just station kimwe nangwa ari kugraduating nacyo twakakireba tukahera yataha muri Dar es Salaam University konko kuyahereza so ejo degree twakagikirizaga but anyway that was not it will be for another day kuyagira mukaruru ka kinana Edgar utakanyira wakutubarumbya basi ya nani namwe guruke ibyo okurumbya basi ya manya sana wawizana ansa zawe zo kwena kuhereza nyonyine ukunkushomesa abantu banje kananisha bo bikirize bahurikirize bazima bashomese mu kutabahabisa ukitaje mu kubahabisa yigo bareke bahurikirize kuri gura amasomo nisha kugambera so omuri kinana President 7 kuyaye simbire yagaruka yashemba nka Uganda wanje kuyagambera by the way MP owihire yo wakasese wambeta Christmas Chiyonga na wakabata sinjiro wa UPM kureka yabira popular kabari candidate wa DP owubayise Mo research bitero je kubishoma takafa yo kumani beje sampora so Christmas Chiyonga bamurangira abo kujya no yabasigire mu wa UPM yaba no yaba candidate wa move wa UPM so mutakaje mu UPM ke inamani so nuko cyabire kityo mweno bwanyuma yo bururogwe bubiri President Museveni akakora conclusion mutari popular mu bantu ngabase kiyana agamba kandi ku yashara Mungu okwara banazagara ko mukaru abena abayabire shuwa okwara aka manipulating yakwate mbundu yashuma mu kishaka mwaka bari kumenda kinana gumwe yargaye kinana na mukaga kurugowe bari kutureba kutari kubamara maso President Museveni yahambihanga no kuserizo naza kugarikirayo ombururu iwo bwana ugambo bwa 9 na mukaga katebeka risibo kitinisa Aziz Kasuja
okizo kaza ombururu bono butebekanisiibwe badru chugundu okaruga habwa badru chugundu kiza kusyahari izoba akabana bariyo mbatureba kinkumango barishuwa aka yesterday ka Simon byabakama akiyayi biro mushana gurukuzo numabe mwabyanze biro kunywa waraje no kujya ngo mende soba azebinte binkugambira abantu bemba mwangu ni bad serious President Museveni akaruru akiyibiro mushana gurukuzwa ntiri ni kugambira aho kutwamburize bakacinga internet na buri kimwe twambuzo bururo kuba emba gufuna nerizo batakatuhereza. So President Museveni burumu kureba yatandika kugira ngo we nazo mukaruru hari umuruzungu ekituru kweta hoodwinking oguma n'obuzabuza abantu tabantu mu ruhuzyo President Museveni we agera habana nabayine tare sente yeye ntakuba nagitara karuru ebyo bintu kugambira of course nije mangu turi kubasa kushemeza konkananisha bango byicirize obuhurikirize kandi wagamba Simon yo bakamba tare sente yeye iyo President Museveni nayine takashina kushobora I watched the whole process eyabenera bwa omukubara karuru TV ziri kutereza live hakari hona nempapara byabakamezi yabira bariyo nashitami aha live ariyo natugambira ureba umuntu w'amaraka maringwa bari kushaka baba Michael yarete empapara yazimuheza ureba byabakama yarebe nyuma bamuhereze empapara ziriho results abanzo yatusomera so ejo ni kikwereka muna byabakame byabena barabayida we umunyamahurire munyano wawe cyamagera kambuzi yamujya twunkebe byo riyo notusomera nitukatujya abanyamakuru katujya mu boardroom no bihanganye byabakama yamujya atico kinde kiri n'inyungu mahingo bi so ejo processing kejo tukwasa kwizaho kagambira abanya-Uganda ngo President Museveni n'akaruru atire nakasinga umburinganiza okaba kutureba ninyenda kubagambira ibigambo bicebe Ochitin Sabat katurebe ayabira Chief Justice atakagenzere aha mushango gwa amama mbabazi versus 2016 exactly Ochitin Sabat katurebe naija gumu history ya Uganda naija gumu byafayo bitu tuje kumuteko mbitabo birungi bitu akasiga yakora ezibari kweta recommendations bari kuco mushango yatugira takarura kakenkumi na 16 akarura kakabire karkabi kabekar mu bushuma kabekar mu binde bitashikire aba bari kushoma amateka abanywana banje boro kureba bine mbera hiba kwecinjiro mu kashinje bakareba ngukonka itu hateki tushare mu kabantu kutwakushaza makaruraka ihanga turi kubasagara ko muntata yes amazimana gagira ngo kakozereki kibirwe konka kutwakashazamu abantu tubakubasa kuza kwitangana iyo by the way niyo basis eyabaramuzi bwo gwire eyibashitabiro bakajyangwa akarutse turi kuzakashazamu wade ebyagibiremo bikaba bibi munonga konkareka tugarike yo tugambira abanya-Uganda kubara babarya bo mukugaruka umukaru tubahereze recommendations bagira ngo ebi byona abantu mwe mutubirebere bibireho tibirungi konka tureba ngo kandi it is very risky okugaruka okujya mu tushaze mwakaruru tugaruka umukaruru ni hasa kuba hebibi okukirebye bikozereki ebibiro therefore bagira ngo imwe abanya-Uganda ko murubano muza kugaruka umukaruru kona twabehanangiriza mu making sure ngo hariho eyiba kweta the Independent Electoral Commission ogwe ni Chief Justice wihanga ariyo nagambira abanya-Uganda mwimwe bakutureba ngo mu making sure ngo mwataho Electoral Commission erebetine rubaju rwona ntimanyisa ngo eje yabire heka be inorugire ki orubaju buri tuza EDGAR ebyebyo ndekesomesa abanya-Uganda ebyebi nibasa kutwara ubunore bahatebwe wori nko mu erevo umwana wa P7 mwene bumugomera kucenga so hatebi ni shabago bicereze hata nandi ndiyo ni somesa abantu ndiyo ni songa Independent Electoral Commission cyasta jende rwejo no maybe bazo yawe ni yejo nzabye nayo you have the Google bera kuchizeho EDGAR ibintu nabyo bicenga umutera Google now Independent Electoral Commission bakana bamanyisaki kambagira ngo bari yabaye bari mu Electoral Commission abaye mbateze sakaruru kanyimwe bakutureba bakabande bagweriro rubaju orubaju rwa President Museveni orubaju rwa Yero EDGAR hanga kugambira for your information if you do not know ngo
niho twafunire akarura katirwe cyamate obwatirwe za rushere ahi twashangire ngo abatezi bo obururo bwabe burugireho kizinsa Michael bukabana bugera abatezi bakarura babe bari register manya ebyebi Electoral Commission no enda ngotera karuru okabare okarangerere Electoral Commission erizoba no bunguza aha ahituru kutera karura polling center yanje nebasa kungambira abatezi bakarura bakozire ki abaruho so no kimanya je ngo omuri President Museveni aha kutera karuru nanka hakiruhure hakabara habatezi bakaruru abari kwingana karushanje konka President Museveni oburo buyihireyo tukashanga ngwente nenkoko nembuzi na nobusisi bekatira obururu ejo kikaba kiri mushango gwa amama mbabazi versus President Museveni Electoral Commission yaja ngwende ejo mukirekere yonko kukiri so nani nkugambira ngo ekabane gwero rubaje nimba ninyendo koreki onchenge now abakutureba ninjeza ho kumanyisa ki President Museveni of course unagamba ari ebitingu basa kuhende President Museveni hariho karura karagiremu akari kuba yetebekanise kujya mu kabe free and fair of course tindukija kubagambira impambe z'umukuba muri baruguto tindabagambira abasirikara bakuletaho kwintimidatinga tindabagambire byinja bakuhendwe mugongo na nabakwitu ombwire bwakarure byebyo tindabigambo konka ninyenda kubahereza yekintu cyo itita bamwe barigireyo kugira ngo tuyimusiye maraka gitu EDGAR tukashoma ebyafayo ebyabajungu babene bakozesa abajungu bari kuzaha kutu colonizing bakagira abantu abamwe abe babe bareta bakashashura yo kugira ngo bagumene babawana mbagira ngo nabarungi babanza basindika abajungu baba bizira babaturetire dino naki babanza batubiha ngo bantu mwe ngo abariyo nibiza ngo nabarungi ngo tubineso ngabo bareta laiti ngo mutiro mukirma no manyi ko babemba bikora rero kubashitira manya of course you are not a historian konka hati gumumpuricereze kubashitira abantu bakorera ku magana amwe twashora baza kujya gushaka abantu batwatira imyafu na collaborators it cannot happen inside koro bonyene kandi ico nyese ekiro nyino rabone yo nyese bafuna ba collaborators abo bakoze isabira kuzubataha ibitu nabo gumano batubihabiyano batusensera den kugira ngo babatupundise ati President Museveni ekintu cyakoze abantu abamwe ngimwe abantu abamwe kabamaiko kokora wahe Uganda wanje Mike myaka eje ituru muno gireba okutumwendeza kuzahantebe yantungamo amazima nabagamanya yabarya hewe kukati ndumanya namwe ubane kitara cha kumutera mwaha kuchikwika hayi no kuchikumbuzabuza amazima abo owechiza EDGAR nyinchiriza penderena naka penderena naka mwini mwabakutureba twaba turiyabo kugarizi hangeri haline nenda kwichirizana na wechitini sabas it is a very vital point echo kuteka kugaruko mu karuru turukwesimba na President Museveni kurichiriza turukwesimba na President Museveni aronzere Electoral Commission akareta mu bakada ba NRM basebunya ababebesha imbere za Nansana naba hayabira aresirijo omu Electoral Commission abasaimon byabakama bubona bikugambira ne bakada ba movement iwari kwetebekanisa kwesimba na President Museveni orukumangu IGP no way orukumangu CDF no way orukumanyangu buri muntu wena ari kuteza karuru aija kurabo mu mikono ya President Museveni kana abashoborire ngo nikishana na no kuzoe kubariyo noza kushamba umupira EDGAR watebekanise cyayi abahagize bona bakiryo mu rubaju nabo wabo referin wa muronzi EDGAR referin we in fact ne muganda wa EDGAR then aro balines men ochi samaiko ababo nabanyabuzare ba EDGAR then wo kizo kereta namaguru kawa birunguiza kushamba umupira ogwe noteka gusinga nabeshengereza numbagwine hekigera ki ekizo mwene nimpereza ki nanya hati nimpa recommendations omunya Uganda riyo natureba nabasa kubuza tatshogu yatakwenda tuzo mukaruru koreki babyibuze muri cyo bashobora bahendere constitution ne kwereza mane yakozerwa kumwe rwenda 95
under article 3 negira ochitinisa kature Michael najimanya muganda wanje bona abantu ba kanso negira ngo koreba constitution yanyu nehendwa kumureba nero batirwa mwimuke naganyu gona gombuto urikiriza muje defending bweni echo nabeshengereza yakamanya abanya Uganda twirwane mu constitution yitu tubase kujigariza baro bari yatwijuka ejo cyawe buri bizoba buri burenganzira defending a constitution nangwa nobunde akijura twaza kuzumka ho murongo nagenda kubuza uriyo mumba ari mu register y'inareme yes ningano ejuka jirubatamu obunabire oryomwe ombali mu register ya NRM because harumwe abatwire bahita mu confusion abo NRM n'abarimo oryomwe mbatwire barumu then you better listen to me GNTV releasing live tubangaruka mu mwana wa P5 ayino kwa kugaruka mu kibuzo kandi tobashomere oryomwe ombali mu register ya nona kigaruke muko wa P7 yes yari mu kwa P7 yes ningano tojero GNTV releasing live obwatarumu na natekateka ko bayiza kugamba abamwe habara kutabora NRM nijuka ngo umbantu bona bumutayiso mutaratara mu register kandi kugire mu kugamba bamwe bi presentiranaga kamwe je nse zane chome a routage emyaka mutano reka tumuroka cye tuzagaruka mutagageza mukaragaho tujye mushana Gw'Ebyobutegyeki nyine Douglas Abbas hamwe na Michael We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today, or what has been happening in the last 2 days, is a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country. This is GNTV, releasing life. Mugenzi wanje otwiro nyangarazibwe abashuma abacecezi enyanga bitaha ninga bambuzi omumaka gawe ahafamu narishomo office obulemezi bwawe bwona bukwase ababanira accessories and technologies bakwinireza CCTV cameras ezekika cha HIK vision ezirukwatire rushane hamwe na maraka omwitumbi hamwe na nyemishana hamwe nebike bindi nka NVR, DVR, alarm cameras, bulb cameras, spy cameras, IP cameras, solar cameras ezirizo kukora ubwambega ahafamu yawe otebirwa nebizimya moto biete fire extinguishers, biometric systems dera gwebiro bikurebi humura ebeyi ne yanshara ho nyaburawe bashanje umutawune yambara omubus park lock up nambemwe aha muryango gwezatora bushenyi hamwe na hitaje rindi aha garage street mu kizimbe kisya echa Haji Muhammadi ahashungine na Easy View complex narishi bashanje hamitimbagano yona eya social media baterere no mushanje not ibiri munana emo munana 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 nari not mushanje mukaga munana emo munana 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 ninga noti mushanje noti mukaga yina munana itano mukaga ishatu itano Banira accessories and technologies, right way, right technologies. Abantu ba Mitoma, Bushenyi, Ishaka, n'ebiceke bicetorire. King of Kings Church ekwatanise n'ekibintu kigita barokorebona umur Ankole region echa Nafback bakwatanise n'abahereza ba Mitoma bakuretera uruterane rugogoma Mitoma for Jesus crusade.
mushanju mpaka ebiro mwenda byo kwa kashatu 2024 akatari ka mitoma enyuma ya mitoma health center ya kana kandi omugambi mukuru Dr. Bishop Silas Tayebwa obwo ashinikerizibwe Evangelist Gibson 20 Apostle Job Basajja Evangelist Gilbert Kwena hamwe n'abeshongozi bebembirwe Lady Diana hamwe n'abandi binshi mutaferwa ebyo kutangaza ebirihanga rukorera abantu be omutwe w'ikigambo ngo rwo muri Isaya 6:22 murete birema efamatu ebiteta n'abashobirwe bona mukamakoro umurimo gwe ebiro mushanju mpaka ebiro mwenda byo kwa kashatu 2024 mwije mwena mutaferwa icyo kutangaza iki mitoma yakomorwa kunjiri nakabale Nishara y'ikigambo ohwirimo amani ohendekira umutima King of Kings Church hamwe na Bishop Silas Tayebwa na Bishop Nicola Tayebwa mbakumaisha ku Sunday service nsanka shayi networka mpaka shayi na networka service ya kabiri etanka shayi na networka mpaka shamushanju networka prayer extra etanka shamushanju networka mpaka shamwenda youth service etanka shayi kumi networka mpaka 12 networka ijashabe hamwe King of Kings Church ebya ubyona biterere King of Kings Church, loving God, loving you. This is GNTV, releasing life. We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. It is not a mere change of guard.
I think this is a fundamental change in the politics of our country. GNTV releasing life producer wanjye nangushaho ntereho enamba ha screen abana batureba no Omushana Gw'Ebyobutegyeki mbase kutera kandi mutwakire n'ingashito base kuganira ugakeneye je kwata amasomo ashatu gonka aho nshonga yo bwire nawe niza kureba twakunda kikanda nemwe twabantu tweza shamuka gantu bantu na program ni jonga kirunja bunyine mu studios kwatire no bwire babyenga so wakaza ko wende n'ikibuzo n'ingo babuze bwawe enamba ya screen umukireka cyangwa ngo ko nogire badeni no base kutera tuganira ugakeneye ninga bajine ni ibintu base kuzamutera obase kujya kwenda kuganira hamura amagutu n'irizo bitu nimbasimira kimwe nimbebaza twatuya kureba umwaka ningashi ebyo bibaho wati nibireba cinga shimbetera kishaniki aha mwahu n'ubira kubyabira mukago twija kwa TUGWETEBEKANISIZE twetera kubyabira na mukaga kugira ngo ibinda byone nubwo bikwija kwa nizo mukaru kutugana nk'ibirabiro na etanze mese mutwazo mpate politics omwe ibinda byone mbaye takabase kwayahana ngo tugana nk'ibirabiro na mukaga tubari kimanyisa ngo ntabana tumanyisa ngo ibinda byone uko byona ko biri nangwa ne cyakubasa kuba nicyenda kutandika hati kandi kikatunge bisangize bityo nikibane cyitabo mukarura ko so ncyakiri kiro nyumnonga nimbasimira kimwe kandi nimbakunda bito kukira kwa benda kubagambira ngo ebi twaba tuganiraho mu studios nebyitu nk'abantu kuko kukira kwa byona no kwenda kumubona mushobanya mu twa turya haburemwe twena kugira ihanga byabasa kurugayo ihanga yasa kutebekana kandi nicyo kinkugenderera kugira ngo mumene ndeta banyabandi bita batuganira hamwe metaro kushana abo kubaho turukomaganira no kwikanso bwenge butari bumwe na bumwe mbere mu manyanguntu anturonda kutunga solution so mutabana mureba aha ubundi twaganira tugira ngo tugagira kandi baba kino this is basically all about a dialogue and discussion kubasa kutunga ecyagenumisho Michael yes sir nabagenda mutugara ko bawe twantukizo hagira ya ndafitire sumutija kwa tuganira nabo tugiye tujya dushika kugira ko nka briefly mu gakikibiri kuko nureba ingamba ya Douglas nureba ingamba ya Bass wareba abo baba n'ikishani cyabarya hero kubingi abo kwikiriza nkabo abo kutekateka nkabo nangwa nabandi hatabo batine excess yo kukitera nkabo ariyo bagira ngo yes Abasi yagamba Douglas yagamba nkirebwa ngo hari abantu abakine bine gahanda tamayabo tiyonse kuzomukaru hari abantu hati abinete kateka ngaya Douglas afa tunabanza kugihururaho niyo nk'umunyamakuru tugihurura ubururu tubwacu tiyamba nkihanga bubuki nsakano bese kigamba nawe akakigamba takagiye no mukarura kakahwira k'2021 ba mureba nkayabira ubundi nazana ibyabire mutukabireba konke cya finale ayarangirirwa yarangirwa kandi twagumza mu yarahira noreba cyane nakaka waroreba byo obare moderator n'abanywanyi banje ekirimu kiteganisa akaruru ka Uganda nakugira ngo abanya Uganda itwe twakamanyire value na nomugasho oguri mu karuru bwana Edgar nzakwe kwa sebinte bindi konka kanyubuze munywani wanje Abasi ba MPs bona mwasindikire nka opposition bona abantu bakora mu rugo abasindikire ningiyo natureba MP wawe okwangaga mu parliament ni government ememise aha wakika arengo orwa districts LC5 chairperson of the performing ni this government councillors okuza omukanso akabura kutesa ni government mwenu ninyena mu discussion age twatujirumu tumanye ngo tukurwanirira cyona itwe abari mu political scene naba activists bono bubari no kugira ngo tufune abebembezi abinengesho kandi abino mutima gwihanga omwebembezi orukushasha akasasi babantu beyi so kongana kugira ngo tukazoma party system omwent blaming parties kongana nyena kugambire ni NRM nupu the FDC bindi byona embera almost ne ndakushana wache ekiriya muhiji nche kiriya iki kirya hamwe uriya muhiji uriya muhiji konka abanya Uganda
turemerewe kwetegereza no turi umuntu rwana ngo bururu n'ubwibwa. The question should be no hor kwiba karuru. Iwe nanye omunya Uganda nitwe barukozesa kwiba bururu. Tuba kureta abanyakenya kubakosa kwiba karuru ka Uganda. Iwacyaro cyawe omunatureba. Ko kuza kureba to kumanya no ho wabina wakosa kwirukangana register. Iwe omunya Uganda to kuchimanya je ngo MP owo asindikire takozire ebiyabire aba promising nango omunya Uganda to kuchimanya ngo kine MP ningo mwembezi wono mwo asindikire owo takareba go mu constituency kurugana agenda mwen government yo kumfacilitating. So twaba tahindwire mindset teka yitu nkabanya Uganda towards the elections and the value the election has on communities zitu echamazima ntuzago muntu blaming atwenka konke chamazima amazima ntugamanyo mitima nyine munywano wanje omwe akirukangana register a polling station eshaya karuru bwanyuma yo kumuhereza emitware yatwa register polling station akaruka akora ki ka freezing Munywano wawo witegereza no kugira ngo mani bari munywano we exactly witegereza no kirena karuru no munywano wa katare no isto tugeza urukendera weza ruhendera ekiri kugura abanyarwanda nyenda bamanyise ngukutkuzo mu irwariro witegereza kuza mu irwariro tubakabuzaga oburi wa NRM oburi wa NUP oburi wa FDC witegereza oruguto kurwa rumechina turi kumayongwe motoka y'ubune isha niyo wa NRM ninga niyo wa NUP ninga niyo wa FDC bwana Abbas echina cyaje mu ruguto nkitere motoka yawo kigiha ruguto nikitera ewa NRM kikora ki gihandu ruguto mwene kitwine kurwanirira currently omuyihanga ryitu nishintu kose kigabo cyo kugira ngo tubine kuteka abebembezi abo kwa bizire Omubyabutegeki akajejena tukebuza ekizuru kitu ngihanga kitwine niki n'uburwenguzi omwebembezi ogu naza kwemerera face to face afacing mu ruwenguzi ati mwaturire ngo tufuna n'obuzubu kugira ngo abantu benguza bakwo kwija bagaruka mu constituencies na ubihawe basa mu mwanya go misho go ostamiho abantu we yastam wakireba nikimasa itobanya Uganda nitwe tukwasire mememe abebembezi nitwe tubasinjirire aho kugira ngo umwe na umwe ntwenda kujya je yakora ki eki yateka omungalo nkabanya Uganda nyena ngo nkumanyise okurwana sobworo twine kureba obworo n'uburetwa kai bwana Edgar twina tukimanya ngo bworo h'uburetwa no education eta kugira omuzire waza kushomesa kumara no sigara zero kano washomesa aburo murumu echo chikuzo uri wa NRM ningo ri wachi opposition wachireba so current Uganda netaga abantu abararigeyo bakagambe kibi nkekibi ekirungi kugira ngo irwaro ryarifire kigambe otakwita otakuyamira rurimi hatari ubwisho wale mushumoro munayibita kali yabantu omujumire kugira ngo omuntu omuntu wahansi yasigaza itaka konga twazo mu politics yebina nyoriyo wa NRM obani kirungi obani kibi tugende nyoriyo wa NUP obane kirungi obane kibi cyona ne kibi ecyamazima ihanga ryitu ntuko turyazamanyi so ndukumariza bana Edgar nyori intero muranga abantu twena at the end of the day twene chikutuyena itinga n'ekintu kimwe ngo turya abanya Uganda. Very good. I like that. Mwenu reka turwane nk'abanya Uganda tutakarwana nka mwinoha tutakarwana nka wa Ruganda ki tutakarwana ko wedini ki tutakarwana tukureba capacity yo kujya ngo nanka no mugiga nanka no muworo apana reka turwanire hamwe nk'abanya Uganda tucungura ihanga ryitu abo kuba
twarwandro mbibina na nebina biriza kwija hinebera bitateniri. Very good. Ibyo nibigaba bwarhanga n'ihanga ryaje. GNTV releasing life ninja kuhereza wire n'abanyenzere kugira ngo ukoreka just kasamureka cye then hafaza kujantika kugira abantu batureba nimba simira cyo ahabwe nshonga umwe never network n'ebindi amasomo kutwa kubasa kutunga sume karaba ninja kuhumushanjwe donc ayetarabire muti kine nshonga abo kubegese umunimbe manyana munonge bya network na hato butwino kire kinjira kakora barabamu umwe ne baso butaraba konkana nabonye na munjende ntandikira mu bana Douglas hatu byo mayine dakiki bituru kumarira then tubase ugire cyo wagamba way forward then usibira abantu nicyo cyukunda EDGAR. Our problem as a generation yikwenda Michael na wakwate n'abakuteba no kugira ngo turi kubasa ku interest because 2026 yo kugambaho ninge byakaruru kutambura genaki nitutekwa kubi interesting with someone alsoba kandi arukundana n'ihangari Austin saka turebe yatugira ngo bariyo no baturetera n'ikibina ekiri kuza kuba n'ikitwegesa ukundi ihangari yetu. The first question as a Uganda no shemye kuba no yobuza ni ryaro obuwayiga kuyanga ihangari ya kikatandika ryare EDGAR ngo omwana ka Douglas umwana nka Abbas akuzire yashika myaka eji hato yine kwija kumwegesa okundi ihangari kuwa kubiro ryo mwebembezi Michael ari kuteka ihanga ryawe ari kurukunda ukabe nogiro tihanga kafera ngai ni ryaro b'abanyayuganda batandika kuryanga ecyari banjise niki then you would come out okora haryebyo ebiru kwangisa abantu ihanga ryabo because EDGAR kankushobora umunyayuganda okukundi ihanga rye Michael nakukunda no kugira ngo ukunda atambure abukuba in the first place abanyaganda ekiba kuchira kuba batakumanya no kugira ngo numuhereze mishoro abanyayuganda by the way tarona na even that civic education kubegesa ngo you are entitled to say whatever you want in your country because you pay taxes emishoro iturukereza EDGAR hiwa asesera nakuba rumishoro guwahereza no basa kutangara you buy airtime, you buy data, you buy sugar at home, you buy matchbox, everything you buy, we buy fuel, everything we buy chiriho mugirachi omushoro. So nakube ninyenda munanye nko kundu kuhereza yo mu government kunda ashume nazo mwirwaro shange yo bugirachi obuhereza omwana wanje kora abe nayenda kushoma ebitutwire tugamba Michael omwana wanje na no wa Michael na no wa Abbas bona bashemeye kuba bine rights ziri kwingana okugira ngo barazo mu ishomero ba accessing eyiba kweta quality education ukahate erizoba EDGAR twashanga ngo abebembeza bituyine erizoba ebyebyo tebari kubasa kubitereza tukubasa kuba trusting kandi kubara kikombya karumba koraki so obuhereza bwabo butabonira kino expectinga ebyo mishoko ebyebi byona ne baremere. Secondly abantu abantu abitu trustingire for 40 years itwe twento bashobora ngo wakutura n'umukazi for 30 years akaremwa kuzara niwe wenyine oshemire kuba no hanuka okajote ngaho kumwene byayanga reka ngezeyo ndizo kuko wabana washango kiremira ha mukazi n'umwe uriyo nojota mwene byaremere basa kwija kuterera byo tukugira ngo niwe wenyine n'uho kugira ki so EDGAR ndiko basibura basibona abanyabo turi kugambisa benagati kugira ngo tukundi ihanga rito konka abantu abanyagiri ihanga erizo babarisi hayibanje rwingana 96 trillions kugira ngo na n'umwana ari kuza kuzarwa ibanjere naija kuri shashore ryatararire eritine cyamugoriye kuno cyangwa tamabanja tukagariya tukombekera abanyegana n'amashomero tukombeke nguto nunji tukombeka facilities nunji ngo wija hangeri izobo muri mbarangejo mu western ngo twine muke bishayi byo mpire biru kwata ha talents z'abana twakuye tujangu it is okay kuturu kubuze senteze kizikoze tukora ki tutukireba mwene nisha abanyuganda mutwase omukazi wo gwaremere kuzara tumuteka harobaju
tukanalizing eje tuzitereze abo Uganda yongere futamba reka turebe Michael kakushikire n'abasima n'abebaza kandi abanyantunga mu municipality nkabajya ngo ohumbandi ntunga mu municipality na ntunga mu yona ebayiru very well represented mwebale munonga bakunde gumeho webale Michael kandi webale Abbas webale Douglas and Edgar Company basimira kimwe nimbebaza ukubeno businje kandi mukomabarira. This is GNTV, releasing life. Of Mbarara, Chirhura, Uganda, Isinju, and the Western Region, and OMWAKA Ministries and Charis Bible College brings you Charis Hybrid School in Mbarara. Oh yes, Charis Bible College, new branch in the heart of Mbarara City. To register, please call 0200 330 000 or visit our website at charisuganda.net. Come experience the unconditional love and grace of God through the Word. See you there. Abantu ba Mitoma, Bushenyi, Ishaka, n'ebiceke bicetorire. King of Kings Church ekwatanise n'ikibintu cy'Igitabarokore bona umur Ankole region echa Nafba bakwatanise n'abahereza ba Mitoma bakuretera uruterane rugogoma Mitoma for Jesus Crusade. Ebiro mushanju mpaka ebiro mwenda byo kwa kashate 2024 akatari ka Mitoma enyuma ya Mitoma Health Center ya Kana kandi omugambi mukuru Dr. Bishop Cyrus Tayebwa obwo ashiniterizibwe Evangelist Gibson 20 Apostle Job Basajja Evangelist Gilbert Kwena hamwe n'abishongozi bebembirwe Lady Diana hamwe n'abandi binshi mutaferwa ebyo kutangaza ebirhanga rukorera abantu be omutwe w'ikigambo ngurwo muri Isaya nkaga 22 murete birema efamatu ebiteta n'abashobirwa bona mukamakoro mu mugwe ebiro mushanju mpaka ebiro mwenda byo kwa kashate 2024 mwije mwena mutaferwa icyo kutangaza iki Mitoma yakomorwa kunchiri na kabale n'inshara y'ikigambo uhwirimo amani uhindukira umutima King of Kings Church hamwe na Bishop Silas Tayebwa na Bishop Nicola Tayebwa mbakumaisha ku Sunday service nsanka shayibiri nechweka mpaka shayina nechweka service ya kabiri etanka shayina nechweka mpaka shamushanju nechweka prayer extra etanka shamushanju nechweka mpaka shamwenda youth service etanka shayikumi nechweka mpaka 12 nechweka ijafshabe hamwe King of Kings Church ebya ubyona biterere King of Kings Church, loving God, loving you. This is GNTV, releasing life. Est-ce que tu es bien vraiment? Bwana asifiwe. None tugakura imindirimbo vuga ngo ntundekure mwana we ntagufite nta buzima sinobaho ntundekure mwana we ntagufite nta buzima tuzaburi marisho iyi ndirimbo iravuga ngo inyenyeri ukwezi n'izuba ubuzima bwabyo Imana yabushize mu isanzure noneho ngo ubuzima bw'ibimera Imana ibushira mu butaka wobukuramo ikimera kizacunga ngo ariko ubuzima isoko y'ubuzima bwacu ngo iri mu Mana ngo nta Mana nta buzima